Voin chuan mesi Wol3d unboxing karon nei don nia printer te le material te an nia a in kar laka khan giveaway te karon ti don na chu wang chuan in lo en chuak dap ula heng ho zong zong hi kan he na lei thei vek to internet a ye tlomin a lei theia in lo na ti sam ka she lawa ka mic ka lo record lo mo chu hei tiang ka voice hi om veka description a ka na han ni lo di lo la record chat don in kalau unbox vek to sia chu wang chuan in voice over commentary angin kalau ti mai ang poi mo lo lai ka thenga video to in mai tuna chuan kan lo unbox sang ka ti live vel khan he ka chem koi lu tok ta khe ka lo am ve lu tok ani hun lai ka chuan mo ka mai ka kal lo ti ka shen ma khat chuan hey voice over no is an funny to lo ra khiti lai ka chang ka chem koi lu tok ki ka lo am view ni tor ni hemi kan unbox ma saber do na ti fa lang ti mo speed up a voice om ta lang ti kha ran zero club don ma de ka te hey a fan to lo to pa ni chu ka unboxing lai mood ang ka thei to lo chan cho enge om don ka shefek se hey filament I ka stock tur how le ka display tur ang chi how vel khan mo Wol3d hian random deuh in ten miron thon to pa kimia po hian TPU le PLA Pro le PG ti vel kha mo chonin khi ka et mai khop mai un lai ki chan mood kha la dik video ani filament lir ani kat le taw mai nga ka kat thui don video alo kat thui le chi vak lo chan chu ta khian ka ha ya ki 3D pen ani mo ki YouTube vela khan man dan tutorial te oma hey printer ang ina smooth thei chong lawa ma ro chu creative deuh tan chan thil han siam mai nan te ol sam phian mo ki zaria chomga man borvel ne ki ka give away tur chu nia chuanin enge ti tura ka ti chau po ki ka she to lo mo subscribe panianga chuan ka Instagram pani high form le BHD ti ka in follow ve nga chuanin hemi video promo hi ka Instagram ka post bok dona khamia khan comment section a done in ran tiang chuan an Xbox a kal ngalang an Xbox ki in mo chawang in Reality Spark X ti nia Reality hi in sia dan to chuan printer problem nga ber mo ender chi te siam tu khan ya maro chu ender chi te po a budget ngai to chuan na chaviau thawa ti hian upload ki ron om ngala Spark X hi bambulap A1 te compete phatorang dewa an siam nin kasia aman po in ang vel viewa Spark X hi 45k borvel nia A1 hi 43k vel nin ka sia akombo in mo ki an AMS ve ang khania CFS ante engelam pum kha ka chiang to che lo light ania ki a light version nia AMS light ta chuan open air ania in sia CFS light ve thung ki chu ti khian enclose mo bom chunga khiana oma chuanin ki a filament khan ange iso ka chon multicolorin ti khian color pali kha a print ve thaya a printera kala chuak to donin ka sia ta hian mo an tuam cha khom mai a printer po hi hei A1 ne hian in ang viawa a printer hi enclose ani lawa ti hian A1 looks ang deuh kharan na ya a plate hi chete in A1 in chete tak in aliana A1 in du zok chon a slicer vela chuan A1 man ka mangan tamzok awangin a community khala thazok mai theiamo chuanin filament aron chom tevel kharan shoni kimia khian PG po enclose ani wang khian a tharei tora kan ngai ve ringota chungvel chu ka soi mek nin ga sia khiti la khian mo chuanin an Xbox a kal lenga an Xbox ki resin na lo nia chu wang chuanin a speed kan up le zol dewanga resin printer amain Instagram lama ka unbox to ka Instagram ka follow ve nge ula hunting ot ila ka Instagram atanga YouTube ron en zok in ni ringa chuwang chanin resin a khachatian a speed ka apa Mars 5 Ultra ka mang me kani chanin anexa ka unbox ve thung hi chu Reality Space Pie ti khani mo kimi khi zia bera chuan box khi ni mai ama se ki filament da na khania a temperature te a control thaya khi khian ati bera chu moisture te kha remove a big takin PG TPU ti vel in print dik lei thei lo chin chan khamo khami zong kha kimi boxa in ang lawa a temperature ani dan tur ang takai in ti khan mo khami khan in print kha
atidik don baka in filament ka he acharai don ani mo pona ams light te a om to pai chan tuna chuan main event ta kan lo lut to don anga mo bambulep x1 series combo khania x1 ka unbox chung zong hi chu speed up qualvel cut qualvel to lawin saitor ka ngai to char don ni kiti live kian mic ka ken ngai box hi kut king kha ta unbox ngai vel khima hud lai kha chan van tha don ai van nui slak don hai enaman la ve de to ra ka ngai lai ang khan ni cho ka voice ka lo record lo ti ka shit cho ma ka cho ma se tian kan voice over anga nui lawin kan enang x1 hi chu I an flagship ve de ra khanema I a1 te aya u ve ang khanita enclosed printer kan ti ang khania enclosed suki abom nei ang khini maya ki a advantage chu sap chong kan mang nasale to khom mai zo ting karate na lo hel le deu nge mo khati kimi ki a chat na chu enge a filament ti chu mizo chong chon har ta khami kha anem te a chang te ang chi hau kha dik deu khian out of the box khian hey tuning bed leveling ti val manual hey thil har salu tok ang ngai lo khan ti khian out of the box khian chadewin a print thayamo hemi ka voice over live pa hian ka print ngal char chara kimi khim man nan nuam le to ka a1 te hau hi a tul to pa lo cha ka mang chawak du to lo kwal vela to na hi chon dor ta ka lu don wang khan laboi pui la ya ne bok nen project hi ka la lu tok lo ve do bok ma kom thang u ya lo bo na sal to ka voice to nei nang lo do em kan khap vel te phot ni kiti lai khian enge ka zon le ka chem khi ka lo ti bo de ya chu wa ni parcel kick son live la ha ngai om hla mai ka voice pa ngai ang chi chi ron ti chu vek kha ka tu ma ro chu huna du lu to ka kha atir te mo ka voice over ang chi chi ka phun mi la ka ti lai kha khami lai ringot po khan dar ka khat le chan vel don la chu wa chari ka voice over ta top khania kitia chama ka kat live hi to speed up le si ma anga boring da na mai kita khian upper chanshan le a toolbox tiang chi vel a manual tiang chi vel ki a chunga an lo da ve khawang khian ka boi pui rei talu tong ni chuma chuwa chan speed up nge khanga ya a toolbox a khi chon l wrench pani le manual le a lubricant le khatiang vel ho kha an da khani ma ya chonin kita khian a ams ki an lo kil bet thlap boka a chet vel lo nang khan lenga a ke lo nan te ponenga ams kan ti chonin filament shan rong shan a print tir thei tor khania ams light ta khachu bom nei lo khania khi cho ams pangai kan ti anga khani ta mo ti khian ka unscrew te phota chonin kimi ams khi aboma khi speed ngaya kan let le che cfs creality na cfs anti tenen khian aron inang thuaka a perform dan poi ai nang de veka a fail fai dan po so van zonin creality hi anon chang ma endarin ati ming select leka maro cho spark x kha anon comeback na torang de khanin ka sia chonin tian enclosed printer po kan nei to anem de I print them ranti chinang chi tamo khang ho po kha kan thei vek to don ni ki chu display to ra Wol3d mo Wol3d hawina miron thon khani maya kimi pani baga hian Mars 5 le bambulep a1 ka miron thon boka chu kimi ang chi kherlo po p1s ti ang chi vel inmu neta inmu ang khachu atamzo ka khachu elegu le bambulep le creality ho kha ka cha thei vekani net inmu ai tlom zel khan ka cha thea baka anon thon speed po kha achak dewang chonin ta khi chong ki ka give away boka khamo kha lo vatel vel ngai ro chonin king zo khi ka ne na le thea ka dor rolin na le theina website po kan lon changa chonin mi lo dor ve cheu don ne heng hawi kan unbox te khan nia heng hi chu display unit tan nia heng lo po hi bung ron kalme ka omba ka dor hon ma po hian ka order sanghal char theini